12 godina je bio u komi. Svi su mislili da ih ne čuje, ali on je sve to vrijeme čuo svaki glas. Nije bio odsutan, samo nije mogao da odgovori. Zamislite da otvorite oči, da čujete glasove oko sebe, da osjećate dodire, zvuk televizora, korake u hodniku, ali da ne možete da pomerite ni prst, da ne možete da kažete tu sam. Ovo nije scena iz filma, ovo je stvarni život jednog dečaka. Njegovo ime je Martin, njegova priča je dokaz da tišina ne znači prazninu. Martin je imao sasvim normalno djetinjstvo u Južnoj Africi. Bio je vedar, znatiželjan dečak. Voleo je da se igra, da istražuje svijet. A onda, sa samo 12 godina, razboleo se. U početku je delovalo kao obična infekcija, umor, temperatura, slabost. Ali stanje se naglo pogoršalo. Lekari su bili zbunjeni, dijagnoza kriptokokni meningitis, teška infekcija mozga. Njegovo telo je počelo da otkazuje. Prestao je da govori, prestao je da reaguje, na kraju potpuno je utihnuo. Lekari su rekli roditeljima da je u vegetativnom stanju, da verovatno više nikada neće biti svestan, da je u suštini nestao. Ali Martin nije nestao, on je bio tu, samo zarobljen. Godine su prolazile, 1, 2, 5, 10, njegovo telo je ležalo nepomično. Ljudi su razgovarali pored njega kao da nije prisutan. Televizor je bio uključen satima, njegova majka i otac su ga svakodnevno negovali, hranili i oblačili. I sve to vrijeme on je slušao. U svojim memoarima kasnije je opisao kako je bio potpuno svestan. Čuo je svaki razgovor, svaki uzdah, svaku suzu, ali nije mogao da pomeri ni trepavicu. To stanje danas nazivamo locked in sindrom, sindrom zaključanosti. Um budan, a telo zaključano. Možete li zamisliti usamljenost takvog postojanja? Biti dete, a nemati način da viknete mama tu sam. Njegova porodica je živjela između nade i očaja. Majka je svakog dana ustajala u 5 ujutru, negovala ga. Vozila ga u specijalne centre, tražila terapije, tražila čudo, ali godine iscrpljenosti, neizvesnosti i bola su ostavile trag. Jednog dana, misleći da je njen sin bez svesti, šapnula je riječi koje će kasnije obići svet. Nadam se da ćeš umreti. Ne iz mržnje, ne iz ravnodušnosti, već iz slomljenosti, iz majčine boli koja više ne zna kako da podnese patnju svog deteta. Martin je to čuo. Zamislite taj trenutak. Zamislite da čujete osobu koju najviše na svetu volite kako želi kraj vašeg života, jer misli da je to milost, a ne možete ništa da odgovorite. On kasnije kaže da joj nikada to nije zamerio, jer je razumeo. Video je njihovu borbu, njihov bol. Osjećao je njihov umor, bio je svedok njihove tuge iz tišine. Najstrašniji deo njegove priče nije bio bol, bio je osjećaj da je zaboravljen. Kako su godine prolazile, osoblje u nekim centrima ga je tretiralo kao da nije prisutan, kao predmet, kao telo bez osobe, a on je sve čuo i sve pamtio. Vreme je gubilo smisao, dani su se stapali u jedan, nije znao da je prošla sedmica ili godina, a onda polako, gotovo neprimetno, nešto se promenilo. Počeo je da se budi iznutra. Njegova svijest je postajala jasnija. Jedna terapeutkinja je primetila sitne znakove. Nešto u njegovim očima, nešto što drugi nisu vidjeli. Počela je da testira reakcije. I prvi put, nakon godine tišine, neko je posumnjao da je Martin tu. Godine 2001. dobio je priliku da koristi poseban kompjuterski softver za komunikaciju. Polako, slovo po slovo, treptajem oka, minimalnim pokretom, prve rečenice su bile jednostavne, ali bile su revolucionarne, jer su značile živ sam. Njegova porodica je saznala istinu, da sve te godine nisu razgovarali sa prazninom, već sa dečakom koji ih je čuo. Martin je morao ponovo da uči sve, da komunicira, da se uključi u svijet, da veruje ljudima, ali nije izašao iz tog iskustva ogorčen. Naprotiv, postao je govornik, postao je pisac i inspiracija. Završio je školovanje, zaposlio se. Danas je oženjen i vodi ispunjen život. Njegova priča promenila je način na koji medicinska zajednica gleda na pacijente u vegetativnom stanju. Podsjetila je svijet da odsustvo pokreta ne znači odsustvo svesti, da tišina ne znači prazninu.
Koliko puta u životu pretpostavimo da neko nije tu? Koliko puta nečiju tišinu tumačimo kao ravnodušnost? Koliko puta zaboravimo da možda ispod površine postoji čitav svet koji ne vidimo? Martinova priča nas uči nečemu duboko ljudskom. Da budemo pažljivi, nežniji, strpljiviji, jer možda neko sluša. Iako ne može da govori. Možda najveća poruka ove priče nije o medicini, nego o dostojanstvu, o tome da svako ljudsko biće, čak i u potpunoj tišini, zaslužuje poštovanje, toplu reč, dodir. Jer nikada ne znamo šta se dešava ispod površine. Nadamo se da vas je ova istinita priča dotakla i podsjetila koliko su reči moćne, čak i onda kada mislimo da nas niko ne čuje. Zamislite da sve čujete, a da niko ne zna da ste prisutni. Ko zna šta bismo sve čuli? Da li bismo i dalje govorili iste stvari? Pišite mi u komentarima šta vas je u ovoj priči najviše potreslo, šta vam se svidelo. Da li verujete da svest može da ostane budna i kada telo miruje? I koju priču biste voljeli da sljedeću istražimo? Ako vam se video dopao, podržite naš kanal lajkom i pretplatom, jer svaka vaša podrška pomaže nam da još ovakvih priča ispričamo. Vidimo se u sljedećem videu, zapratite nas kako biste prvi vidjeli video.